to say unse ono a dark. Yeah. And was a kana no dark nti. All right. Always you give Bibia Boko there. Bibia Boko nyamia hwe so. Na otwe akwa prasa abetuye. Yeah. Nti. Yeah. The patch ya do samri the lecture say akadi bidie ada. If you say yenye di bidie. Yeah. Ewie akadi bidie ada. Okay. Say Osi enya de ebedi awie akadi ebedi a. Na mum de oda ubedi. Dabi ye me da de aminiwe. Hey, me nya da de aminiwe. Odidi wie na oda no ano no. Eish. I don't say. I don't say. Na papa ni wo bibi ka fa no ho ana because I say wa no ye o bibi I say. Oh, David. Sa me answer na da. Na me didi answer na mada. Okay. Sa na me ye no. Me ni di ya me na. Onda. Okay. Nti say oba kura na me fa no a. So hu me fa na answer na makoda. Okay. Fi say me ni oba na. Okay. Okay. Me fa no answer. Answer wada. Oh boy siki. I didn't know banda. I do not make you soon me bam so ana. O bad am chair in Emwa. O mama. No sense mo. Hey, asemo. Dabi me munasem. Okay. Okay, yem fam pompon ho. That's him. And efi ha be ye No. My yen share stories aba. Yen share mo boso no. Asemo. Stories in the baby na ba. Okay. Na mo mefa djuma de resi na machia Sompa TV nyina. E na Sompa TV ahwefo nyina. So mo gibre na Saturday anwumre bia o mo hwe Sompa extra. E wo Sompa TV ne so. Na stories ne de. Emu ahye. Kai. Eye hot ankaza. Enye easy. Ensem wo nsem fie ha ne. Na ye koso na ye kasafa ajagwereja. Wakasafa awarefo ho. Ena kum chacha nso ato bomba ma obo isiki. Ena nana amanso ho ne nipadua nsensem bi nso. A+ nso akasa fa Moisha Budon ho. Ena akuapin polo ene yenwone nkremufo nso ho nsensem bi. Ye be kasa fa ho to gibre na school fees fa mu nchemu ne mbro. All right. Ye be dada chihima asibebri. Ne mo make out say djumadie e live e was Sompa 93.1. Afe Sompa TV. Uko Facebook Sompa TV Ghana. Sompa 93.1. And also a live uko YouTube Sompa TV live ho. Betway.com.gh womune boyen. And the answer your first story. Ajagraja over the weekend no. Oba fie ha ama one omani nyina hene. Oman hene yaw adubo ache 1-on-1. Na ekwaso no ano oman ni bisa ne nsem bi efa aware ho na de ekopie mu ni se Ajagraja echiremu a o say it's not a sin for a man to have two wives. Ye nyina anim se etwase bema unya oba baako na oba nso enya bema baako na Ajagraja ye nyina ye nim se ba no sunsumu wiase a wabene yie na adwene mu abie na wakansam bi efa aware ho wokyeremu a enya bone Bible mu yentro wo ba bia se eye bone se wobeware emamienu yentie ensam a Ajagraja editudwa eye ma onipa se onfa ne ho ano na wodi nkomo bi o se awari dodo anya bone why say awari dodo anya bone won be tell say gamama dos no ma dos chemema ana sisi musi ye nyina wale baako de aka no why ma na wale wo mo that shall not marry to any Bible mu sani aponchi timi ne ma 7 yin se bom na ya aponchi baako be na oda to buo nim sa na be ma nyame bo se be wo Mobi obeka cho say polygamy is a sin. Only quotation of Bible mu mame. Say nyame cho say polygamy is a sin. They quote the scriptures and say Paul say any part nyame born na be ma nya adwuma biem. Eja ho ya no de ka sa, wa ma woni. Me be say wo pom, be say Solomon. Me mpa role model. Korinto fo nwoma adi kai. Etire nson. Kai ma me.
ka de asem na de osomafo no susu awade ho de osomafo no esusu ye de Paul susu ye de nyame ka kire no kai ma eye ma onipa se onfa ne ho enfa ne ho nka oba o se ke ye se nipa kwa ne oba na hwe nkwase asem sei wonya sika wiade na ede wo wiase kire me ade ko na adwamamonti oba ma biara enya ono ara ne yire na oba biara nya ono ara kunu kai ma me okunu ma oyire de ese na oyire ma okunu enso sara to aso oyire ni ono ara ni padua so tumi na emo okunu sanso na okunu ni ono ara so tumi te se oyire mo to aso mo mfa mo ho nkam mo ho je se mo ba nu pene se mo bat na ho ebre kakra to aso ma na mo tum ho asi ho ama mpaibo ko ma me na afa masane ahia mu bio sa to aso bio na obonsam fa ne ho emreye no so anso mo anhwe na ye de ye sama me ka no okwama fine na enye ohye so me ka no me ankasa ma dwene mu enye force etuma wale bionu me say na ya me no ni problem. All right, enti and someone ajagraja otimi di tudwa efa aware mienu ho eno no empre bebre ya na asofo koti bible no se tresem say be ma de obi anware baako nanso wo hwe quotation kro ya asofo ni koti no a ya kinkan ko animu no na ho no Paul no na wo kire say enke be ya be ma bia enya baako na say Paul no na wo no ho no osinipi se we no ayo no anasem na emom enye nhye ye to aso na ye di morua eye kum chacha aso eye na ewo fidua mu ha ya story bi ba ya na kum chacha e kire mu se sabe asori manu bebre enim nyansa bebre agimi sofo yare a ye bo afore sofo yire yare a ye bo afore sofo ba nan ko bo na opira ye bo afore sofo dem fan say a ye bo afode sempo aduru bronya na sofo paponche awe a ye bo afode nemom sa asori ba hia mo a ye se ye mompa ye ma no na eho ana oboyisi kicheche mu se no sansem a kum chacha waba beka no entwa ye na kum chacha abe reply emom ye ndi kan enkotie de oboyisi ki ensem a wono eka ye yewi a na yakotie emuaye a kum chacha nso ede aba oye enti ye kwako we free one by your comedian etin when ya ho de o de kasa e brad na ni abri osori a o tin railways we no so no e hon mo na sori won e ni abri oba kuma si weekend bia na tentem oba tentem e wo akra okọ no oba no sa se mu ngonka okay konka da enti so dwen ho sen so aba be ya adwuma on social media yeah enuti otimi gire ne ho kansem hu bia wo ye dey ope unsa nka ne so na nka ye ndwini se oyenim se afori a ye bo amasofo no ye bo amanya na me kire se asem na ye ka no hwe asem wo ha ense kum chacha se ono na eso ka kum chacha won deserve that word what you deep. All right afa yenko tie emuaya prophet nyame nipa kum chacha nso etimi ede ebaye Job 32 6-10 Bible say enye wo bi a wanyi bebre ene onim nyansa ana enye mpafo nko ene nimdie onim nyansa won de ye kwa atemu eti so obi anyi na ni tirafudua edone na se wonam wa na ni age no wosora Job 32 verse 6-10 say enjire nyansa it was boy sikino Jimmy papa yeah I know yeah our boy sikino I friend boys no what Jimmy yeah pani bia ni wiasia what this 70 plus wa bobra won na social media adwuma no e dafi what was on him for damage and then to him for damage because why be
Oh, in the pen. I get the proper set. That may have to be the a boot for boot. So I didn't know that can will be the yak, will be the county. It's a boy Sikino. What Jimmy, penny Jimmy for. What Jimmy, sir, where your penny Jimmy for. Yes, what the train station will come and say. Oh, yes. When you mean, sir, because one so fee. That be what ye. Oh, name so what's it? That be on see here, no high will be dying. You feel no now what day. At my train station or that Adam for being with train station. Sing you must see is then. Amam for Anoya na prophet pa say wasin wa no se doma ya say wo twitwa ensem pii enti ene me se ensem wo fie ha ensem e wo fie ha obetimi a join yen e wo Facebook na wa join yen so e wo YouTube ho afi Sompa TV na won so follow senior nema si echo yanko your next story. Over the weekend no Nana Mama Brown watimi a trendy ye pa every say ne come back onto ni program a wo ye wo hwe shape ene ni nipadua wo Sunday ba ya na Ghana for see we can't think far fi say ensachai bebre na aba ni nipadua mu ne ho na manfo sha se se wo mo kan na Mac Brown ebisi sabi ni mpokwe wakopejam ebisi plastic surgery wayebi ebiso se wakukuru ne to kakra ebisi ni yafunu no wakote so chese ensem bebre na yankotie ensem na Mac Brown wode ba fa sa ensensem yi ehun this week made trend no it is because I spoke my truth. It is because obi pese obi hweme na obi sami say na wife o ye dem me kind of cracho. Yeah. My catcher say me try say me did the year got into the shape of me but me fumu ha no. Esage ayemre me wa fat. Into me call medical checkup. And then my doctor was like there's an option for that which I also know. I've seen a lot of people do. And I did it right here in Ghana in one of the major hospitals. I went through the normal process and I did it for myself. First of all, I've done lipo and I've not done any other thing. Okay. Apart from lipo. I have not done my bomb. Why a bomb? No. When him say me who be I have the right to do it. Yeah. And I have the right to also tell you or not. Of course. But what we are seated here today, and God is my witness. It's just the life. Because when I was going to do it, I prayed to God that God, I don't like this part of my body. Yeah. Time and I'm in your fibroid, na me ko yi and me bompai. Okay. Into fact, no so does wo me fumu and me ko ya no so no me bompai. Because me na me call doctors ho. So I said I don't like this part of my body. Yeah. What can I do? And the only thing was go to the right place and suck the fat out. No problem. When you suck your fat definitely out, if you have the good shape, you get a very good shape. I won't sit here and lie. I won't go and do a liposuction and come and sit down and lie. I've dieted. No. Yeah. I did that. I dieted all right. I mean, I've been Ghana for one grow. Definitely. They cook 45 years. Definitely. 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 All right, and someone Nana Mama Brown otimi editu dwa efa eye ne nipadua ho eno no na enye easy kra na every one A+ o nipa bi o ka no krempa na sempa o si onfa chaupa emma moisha de na aden na bra moisha koye similar koye plastic surgery onne de no bi anim say ye liposuction ni bio say ye body enhancement o no bi anim na emom A+ chemu a in fact the way see D moisha ho fel ade be chembeti o no bi atwa tomatoes egufem say bi obeti moisha to akoyi ato voter region obi se moisha to ayi ato north na je say A+ enti jumadi ni so na A+ di to dwa say first of all or the apologies Emma Moisha enam ensamo a wo kafa no ho abra ni nipadua no yes se ne esitie no wo ko tenetene no na atimi atwa ye yentie ensamo a A+ edi to dwa me so meka omo ya support ya man ho
na mo me support ama no na me ankasa so me di kan apologize to Moesha because Moesha kwaye ne de no na enye for ye kra ye nkrase for kra dodo ka ho Moesha na Moesha na why ne to ye the stories stress Moesha ye ne to and say just making fun of her it say me bana se me be ka say me support ama but Moesha ye bi ne de me kan te no me de me support ye no kra but I was ye di kan apologize to Moesha. Sompa 93.1. My baby who say, send me tifu a me pese me no. We food swan koi. Exactly. When you have the resources. If you have the resources koi, those days in the nay and class for the class if you class nearby and tiffy I say no more ye nay no and I'm not a bulldog kind and the Jimmy and me from Uncle Freddy Maya, the Jimmy and Sanyo Mano. I don't want to see a baby. What you say? You did the be able to come for us, so time you can answer ye. So who was the car? Corner you a funeral. All right, and someone A+ edit to Janie or say Sanya Nitifua, or who's a funtel so you know your banswa. Also says you're not time be I'll keep you shape. And he said, well, Fuswa, obey me a corner or funo, wakui. Yet was one not a queer pimp polo. And I bet to him say, Abaywe, a basse. Young Roy home or send a body near sexy into on fancy. Aha, one catancy, name abribiano, or yin hopa. Na sabre, adetni ye, na yakof ni handles a hodwa, abaywe free, Christo Sumaba Islam Sumu, na enyezi, yentie and some kakran free equipping polo as well. A lot of people are wondering with the news they heard about me yesterday. Polo converting from Christianity to Islam or being a Muslim. Some are saying, am I impressing a man? Am I impressing someone? Is someone forcing me? I didn't sleep at all. Look at my eyes, reddish, swollen. They didn't let me sleep. A lot of calls from outside Ghana, my family. Do I know what I'm doing? What is wrong with me? Are you impressing someone? Is someone forcing you to do something that you are not sure of? I'm not impressing. Mind you, my son is 9 years and he is a Muslim. I got pregnant for a Muslim guy 2012 and gave birth in 2013. That should tell you that I know what I'm doing. All right, and some kakra, a equipim sexy polo, otimi edituja eni. Na, osin ne bano. Eka ho na convert it to Islam. Mo hwe nsem bi e ba ye ya ekoye court nsem wa bra na wa naked one ne ba a chese court chese na enye easy kra na o se da kro na ne ba 9 years of friend no se ma me be so ya de bi ma me nemom hye me bo na so me ba me hye obo o se ma e free na me pese ujai send abribia wo come for body enhancement products man for nkoye omoto omunye omuno for any de keka me pese o promise me say free na ubejai afi send o shentade a roro ho no eno so pese o promise me na ni nyina aka ho bi ena nne kwapim polo watimi a converted to Islam ne mmosi ni din sexy polo no de obekipi fi say oya actress afi so ye promo ni ade man for ne mum so be roro ne ho pa de wajai. And your first batch of stories no enie ye ba fie na ya be bobo nsem ne ho na as usual ene many boy siki ena esha say boys said abribia me ne wa na then gama group chire wo ma dwen answer why you see ha why you ha papa ni so ha mo mun ko answer sa because me dia no de bombo ndi ma me ko say because ya e no am good asay it me gasa bi sa yes enti me ma obi ma mun ko sa bobo why you see okay o de ma me ma bobo nko on se na bobo ba nyina na wotie ba aha no no so abeka ye ho enti bobo se boys akasa ade a me mpezo beto bomb ama ni mood na say enti wo de ma ye no won hya se wadaroma okay Jessica me starting free there show wadaroma won se yabo stories 5 so okay enti wo 5 minutes e mu bia de wo pese o ka ho asem bia no tumi ajagwaja de no show okay o ka say
bema eware mienu a enye boni bia nim maintenance so say boni kire say eba sana ma na mienu na waware wo no wadaruma twibe o mic ne kakra mai eba no sana ma na mienu na waware wo no uni ne kura ma baako what you say eden obepe baako asen baako ebia tuntum na onya no first ebia sabre na ya ho kire ana onya tuntum no ana fesika ba e na so da bi I didn't know what cancer. oh so we tuntum ti ana oh nyesa Tuntum bia na so onya tuntum no onya ne first we dem mananu nsi we tuntum odu apa yentia ma me kasa no Ghana han mu yime ma 90% a o mo pokoko sin tuntum People 10%. o mo pokoko asin tuntum enti nyese bia me mpetu ye nyese me kan chia tuntum for da bi but asa wo no ma o ba kasa o mi de oba kokoro da kokoro ne dun kan ya akura na ohu no ye di bia ye sini na sa asem na ya mpa de enya no kre okay kan ya na nya dum adum okay sabi tabo ya na ye dwaman sem na o mo peso mo kaso enti eni pa no bia wanya oba ba ko bia sabre no aho kire ene man dinya no enti o hwe iska ba ye no ade no won ware ba ko nka ho definitely you worry later no o pa na sama sen do worry na elia no okay what you say and do almost that is the first wife ne do ya ho kire wife sana be fa no okay what you say son say ebia ne bi ni wo ti wanya daje ankope de ono angasa no pe bia mi ho akwa no ba no kwa na bo na man be si ba bia usi so enti sa o what mo na wo hwe ba kwa sen ba ko de wa ye bone unza nipa dodo no anso Ghana ha ye kan awarefo no wo hwe percentage omo sebi omo twa fa akire wo gardens ha edoso pa o pa abribia ya na omo the Bible no toto ho say Bible so obi anware baako nanso ne ajagraja kotu Bible no ba bia asofo ni kotu no a ho so de enyenhye Peter won Paul ne kansa say enyenhye be obi enya enti say nkanya bone say obeware mienu nkanya bone ne mum no kura obedie okay no kura obedie ma oba na odi kan ware no no eno no ne asem no okay because ebasa na we den obepe ba ko asem ba ko enti se bibi kura na ya ma mum mienu a ba ko de be kase enze osusu se senka obetimi adom nyina pepepe de ankeye no obedo otimi adom mienu nyina pepepe chama okay eye de ba ko de be yoda asem ba ko Ede ade. ba ko aduane ana se Ede ade ne be. ne kasa na se okay o de ento aso say e bebu sa papa dem say wa wi ana no atu apa ho dabi o dabi o de tie oh dabi sabi ya no atu sabi dabi document je no why to ya no atu sabi we pay for tie dogas de odi na ji a bia na oba na aduane ne nkomo e betima ya odi ase sabi oba na se ba ko de be da asen ba ko so Chabasa na nukredi ni ntimi maye. Okay. Ma me feel what me di ho na agro na. A+ my respect ni pa. Okay. O she mo cha se me ba ye amanfo this work kan ya. Me me so se no man kan be because any pono na de ne ho. Ana ofiri se bia tibia wo mu no wo mpe. O credit ko ba se no ho a apart from say all se san agenda o de Emma de di be ma de ba be so no no ana enye na mum ne body no ana opeso ma ne ko ne mu a o ye right so o ye e di se mo se de ba ye amanfo bebrebe enti hu se sa de no how enye bone ne de chairman se na nyankopon abo wi de ni kwan se o de bibi foforo ekoka ho ko so anfa je man ka ya ho wanfa jiman kan de o de ayi press up kan ho wanfa kan ho fit o de kan ho David afredi e bi okay and so sorry say o ye trade but mo na o ye training no yeah na 40 bi e wo hu bia no ben na o look good okay and abasa so a time on content cross ko ne mo mebo a yeah it is obi koye sa de na mfom so na so obi ko twitwa ne ho na won say omutimi twa baabi eyi baabi free ho e no kura no say surgery no ye yeah sa ade no wo mpe
nyame de ba no wan hwe so ye ana abro so de ne mamente so okay enti kanye bone but the mama bo A+ baba so no eho mianka se me nua Empress Mark Brown na show so na otimia pa mosha achawo sa eba e no mutena o ka bi ti so bona na mama so de a de okatie mosha no wafom waya de pa ene obi ne betimi atena sa program no so apologize because we program not to say of Philip bad statement in beto no nti na wo say opa achew ama de beko eko afen so remember me papa case ni so Sompa 93.1 kum chacha de no minim de ntira o dim papa temsa adwentre an otre o say boot for boot into can be the obi so be count there this a papa can there there boys di na tem woni na tem there be one di na tem on as a pastor na prophet na sa nsem wo ye firi wano ba se bibia wo followers uni followers kro na obi hwe wo sua wo enipa no adwen be na odi man wo kire na sorry man nyina so hwe etio fine sa quotation na we na o bible but ye money pony din eni na tem directly entwaye kra sani nka sofo jeni kwa so social media social media ye ntwa age bi nto ho say we say and say na ba social media we feel like in kwande you have to join it and I will betimi aba in fact I know there wa nkasa yi kra ana akwa pimpolo se watuba no msa o mamu hanum na gana hanyam se religion bienu da bi se Buddhism kra o say adoso and so basically no hwanka ye wo miensa nti panfosi di obian pen no din fufuo ebo meka se bia kristofo no ono mutifie no ade kristo ni bi kra ba ye no ebe na tan so o ye kristo ni kristo ni betimi ahwe ni nua ni mu pa na odi nkonkonsa ame di onua na kwakoto amane mu but bia ono so ni nkramofo tan so ro kasa be ma ono na wo ne ba na ye kremoni no e bia nkramofo ntisa madam fubi minim ni nyina wo ye kremoni ba nya se bia ya wo ni nkramomo ono ane ko mu ne papa awo adwumem ana wo twanto kase dia to no so na kremoni ba ko pe ede timi sori e kan sem no ko ni nyina enye sanka papa na ko jail ahora na papa na se da bi se mi nwa ma Christopher nyina timi ayi miama na kremoni wo ya wonye mabusu ani nyam bibia timi agina wo kan kore ama da kami ko da mu manyan ko da mu dia efiri na ko matuba no ampa ni moni nyina ya abaye Muslims nice enti no hwe sabio tafoche enima bia Christopher ya tu sintudio mani pom bebrebe Sompa 93.1 enti akwa people so akọ ya Muslima wa ya de but asemi atwe madwen si bibi so ene wo hwe sene Christ kremosum no enyini ntempa ekona nimpa papa we hwe sene ene yankasa Christopher yesi aye Christosum no a sebe wo hwe sofo unhu se malam wonse malam no egugum ye o malam bokafo wonse ukọ Islam a malam bia gina homa teacher yes but they say ye sebe wo mo ye sikaduro ni ade ye fe o mu nyina malam unhu se malam papa bi o Islam ede obi yira ko mpoano so okodware no unhu se malam bi so okosa obi nanso na wo ba Kristo so hwe ya sofo ya o mo sabi mo na wo mu yibi mo moto mu sebe o mu yibi mo asenwi so mo de ye akwankyira ma omo ya je se ni nyina na masom no aye de wo o de du se omo bompa ya wie na omo ji omo ni kakra no se na ntwe no bokum na obo pese obi a on tem obi a benya bi no kre but obo ye Kristo mu ono asalete de sofo sofo de sofo mame de tesa wa o ye mia person de onka ho enti wa ko ho mame me say be dia gro alaba pa me na mfo no dodo na yesimfo okay
Yes, I'm soon a diamond to me, Auntie Casano. All right. So, what I remember the one who was here. Meda si bebre wayo si. Meda si. Me free bema ho na me ba oba ho ansa masanko bema foforo. Dachi ma se wa ekrado. All right. Oh ma yenti onwie ye wia. Na mama ni abansa na me mpesa boys ebe hitina chese. Into there. Boys. Dachi hima. Ma yenti we. Okay. Me sha se free na mama Brown story ni so. Okay. Ye man kasa no. Minim se ye be ye na ye yo. Se ye den na ha yo. Money nso ade. Minim unim se oba owo niema pa kokọ oba pa bag mu a niema ewo mu nya niema ketwa. Enso mani mpie nko hu top ba ku bi. Oni ska kra oba babo sen ato atade no. Mi wa owo niema gu nya so oni niema. E ma ye sa won. Mi pie mi hu ade bi na ye me fa even though mi wo bi but ma hu bi e ye me fa me san ata aka. Ayehu nti ono no kro so wa anya ne to so ne sade na ewo ne yemu no e no wayi liposuction some of my friend se owo ni sika bi se ono so na eka ho ba manfo so hu se sabe waye ni mpoku aye ne to aye ne yafu no yeah owo to e na na fusu yeah e no wayi se wayi fat na fi ho e na abeka ne shape no okay nti according to ono no say say no ye nti na mu nya no se nwanwa se ebi mutimi koye bi ma ye ka mo ho asem ya na ene de sabe oba won se Mark Brown nye obia keke yes oye oba bi anipa dodo no look up to yes enti oya sa de say no ever say obia fa ne say oye ne role model yeah na who say ne role model pa ye ne to wakoyi fa tegina ne yemu nyina ma ne shape ayefa ono so be pese be kwan bia so be fa so a obenye sika be wakoye sa de no obekwa akoye meanwhile people are looking up to you yeah enti se wo nim sa ade a wo kwa akoye she knows very well sa ade na wo kwa akoye ne nkofo be ka ho asem so ya ma ne ho yes onim na celebrity kra na mo kra onu muso kra ebetwa no odidi kra ebetwa no na waya woto no wayi fat gina oyem na omo nka ho asem she knows say eden ya nkofo be ka enti onu odi kan aba be ka say no, even though so what rumors that nti no obechechi ma me hu se eye ne yemu nko na oye na wanya ne to na waya woto a efa obi mu ben se na trendy na hu nsem no dos da bi eye usika e na wa na wo pe e na wo sitem di kan ka se ye ma na nkasa no ye fa bibia dobodo ye nimu ye fe so se ye be ye makeup de nyame de ma ye fe enso ya to enye se ya appreciate de nyame money so bibia money ati eni wo referee one of the pencil ato unse ehu pa one more to se papa yes se de nyame boy ye man ye different yeah ye special to the extent that se ne ye pe ye ma different special yes san ye pese ye no o se won pe de nyame de man nti wa were na o de pencil ato uhun se ya wo fe uhun sa ma na nya wo fe obenye na ka di o machi enye ni nyina e ma o se enye ni nyina na ne fe se unya na nka ombe nyina se ya unya ne se wo yira na wo girlfriend bia uhun ni se na ya wo fe aha okay ya fa ne se uhun na ya wo fa na anya wo fe oh minim the first no what here ah obeye say yeah nchen de ya fa ne se first na wo ni bi e na se ya obenya bi uhun na ya wo fa na anya wo oh ba ne body ni dia efe body ni dia efe ma na nkasa no na na mato enya fe ni open o ware no ase na make no form no ho asem no okay before mo na asem na make enya fe that je mato aso eye obi eye ne fe no koyeye mimi tuwe se me pese menya na menya sika bi na me pese menya eye mimi di hye se me take se me ya na se menye okay nti ono no sika na aba eno wo ye ba de ha me ni say enkofo bebrede a young people omo hwe no omo hwe se omo sua no nti ko ba se ko ya de bi na enya they are following her okay nti nema bi wo ho no ma omunya abotre na omuncheche mu ye waya woto na afi na beka se okako yisa de na me yisi waya woto awaye wa woto na waye na me kasafa kum chacha de no so okay na sofo be na o kasa say kum chacha obesi kasa obesi kenya sofo prophet onya sofo wo na wo ya sofo na abegina bonti na odi atamti no nkofo kwa na asore de omukopa se na boys chem say 10 times no a
na odi akoni aba hwihwi okokumase oba kumase na okonkran omo kona na so 15 bet na social media ye interview udi unyonko atem so boy sikibe di atem ono onye pastor onye prophet you speak against it ade a wo speak against it then na wanga sa bet na public say wo kasa udi kasa di atem kasa na okanda na adwen na ochiro na emo edi atem na ono afa no afa to no so ye prophet na prophet mu a wutina udi atem sa no atem gidigidi no eno na me ntina ase adwen che de obi atimi che na adwen obi atimi to bombo ma obi a na se obedi atem osi we na ye boot for boot o nti ono oba no boot for boot pastor nyesa okay prophet nyesa nipa nkofo di wachi wo nyamesumu enyesa eni atem hwe ayin obi ni mu a oyedempo yese wo hwe akra wa asore dem all right say akra ya ade a otina no ne mbebe obegina ya oya ade no ena enye na minim say obeka ba bia okore ne junior pastor ayi no sana akra ade na obeka ade na wakofa wo junior pastor o de ento as na minim say bia eno na obeka say na make na pastor bi wo no ma ne bi wo no enu kan sa wo ye okay e wo musa sa wo kire wa adwe na wo jina wa wo di atam na wo ye prophet na you hold the bible and speak na wo sachira na ade man kofo okay afuto be na ade man kra na wo wa asore dem mu no nti obi ya ade na wo kan ye wo kase bo obeka enya didi atam na se wo kase wo di obo siki se no o kan na asam no de na wo be ye boni bebiri because enkofo wo asore mo hwe wo ena edisum nyame na se wo tia bot na wo di atam dia ena wa wo jejereje akwapin polo nso so se wo se wa ba be ye muslim a eyo no decision na wafa Muslim de na Christianity de eye se ne wo pesa wo nya na wo ye me too so me ka se pesa me Muslim metima akwakoye obeso akwakoye Christianity obetima akwakoye se wo pesa obekwa sorry na bosom so na abesom a obetimi ni nyina e wow decision but se se wo se ne ba no ene ma ni ekoye ye nzo ne ne ba no ho nsensem bi abaye first no na okasa otintina na okekansam basa no ro no ho ni me bebre esi oso wajai ati say 1 year mu ni ese ba na say 8 months mu na mi hu no say bia oyi no ho ana say o yes abasa ni me bi nti eye pan say o tie ne ba no afutu say ne ba ne ka say wonye dia ene eye because ono angasa decide ba ne ba no so nsem eka ho bi do was all no de bia it's part of it ebusu ni ba inde obi say no na say eno ne immune booster obe mu Mr. Content first clinic enya kwami polo na de beji immune booster na A+ why ade papa because you said the kwase afata no yen fama no na de ani de fata no nso no yen fama when the booze abe no me dem sana meti ye what na obu bi yen to aso e but say otena baabi ana say otena that program no so eye moyisha na ehwo na mama brown no ne so yes program no enso aye bi no a wantimi an condemn no nti na we den say ke ye ko ye bi from ko be condemn no chem say then times no na omunnim no say na moyisha de ne ye first of its kind ewo Ghana ne tu nyina wo mu na nipa dodo no anim saa de no okay but they say aba nipa dodo no eye enti ama entiase no aba say ono no say ono wo ye ne to ma bram say ono wo ye ne say ni nyina ye bia yes ni nyina ye bia enti A+ no say beginning na wo mu nim ba say o mahunu just as say utinyi timi fuma ka say okoyi no say body part ni ba bi so e touch man na person o siesia you have the right enti now no support na nama no also dey a chopa bama moisha because that time no yes no mountain say wadi na tamo da wakasa tie da oso omo nyina kum nyina omo jimijimi ordinary ho ka ho yes because I didn't say in the first place oye no so no omunnim ho nim de wunnim obi ayere na wunnim I didn't na wo mbusa nipa eno na osan ka wo mu say wo mo angasa omo ye mistake from the very first point ade bia wunnim a won say moisha de ne ba Ghana no ankasa na sa de ne ndoso emba kese akwese sofo for ma no na ni ba di somone pan so na otia obi ba
ne be egbo adwaman so na otea obi de so can or obi ni mu general fa ne junior pastor's wife so na wo tufo wa so dem say mo munye so ye ni potimi ya bone obi na ye far away from him nti na okasa ye kasa time ka ye McBrown e go on kasa okay dem be say ma wo te ase no ye McBrown sa time na ko ye na ko bi nya nti kra ngo on ka hwe ngo on kasa okay be ko ye mo yisho ye far away from him no nti na okan nti afi obenwu se ne hunipa aye bi ni nti de ene ozo ko pacho all right so ne wa ya de all right ena ajagraja se o wari mienu a boni bia ni obi na woni sika ana se ne ho aso ena opesa on wari mienu a ento beto aware so ana ena de bia American de nyame de be ma mi bia na I'm ever ready to take it enti nke eye because o hwe Ghana Emma ye 80% Emma ye 20%. Yeah man. Yeah. Yeah jealous papa. Yeah. Enya mema nkwa na ye jealous. Emma ye jealous pa. It is me ba oni me ba twe kura bi a. E bi a me se me hakoto so kura na. Me hwe nipa na wodi kian ware no nansa. Okay. E bi kwa na sa oba no. Oye obi a ye ntia ne nansa na ye ne fun ka. Baba mo hu na nim kura. Utimi approach no. But aside that the nkeye. Oh. Enka enshadanye sinipi nemo sinipi na de na enshadanye asem no wonya nipi abesi be uza suro eyese misro ya bi la tennis nipa no ne ho na aso enti na ye bisa se enti se ye mfa se ugina mu amama nkeye ena because be boa ama nipa dodo no ama dodo no anya kunu o papa ni ajiman ya sha se ya bobra na ye ni hwe sika ba afina pasa me na oba bi che eno na ebe ha adwene what I say me no na asase abrabo no asase no na hwe ni wo ya bobra be si ba bi sika ba wo se me ne umienu nko adi no wo se da ukofo bi abeka mo eno de me madwene wo kakra be he me because na se me de wo me ho no wo value de wo ba ba ko no ye da se ye da se ma me mbra papa ni ajiman ho papa ni bibia boko de papa need the sex teacher what's it good sex no cry then all right papa ni ajimai bema kukudru for no papa ni ajimai okay mama njina akwenya sna minchia atifo ni ahwefo nyina okay that was Sompa TV so first of all ajagraja issues now kind no say or say enye bone say na mebisa say obeware mba me mebisa say dey na ebone say Bible na yegina so ware yeah Bible dey in the Bible oh a Christopher a guide book a Christopher book no nyankopon Christopher manual no ena eye bone wo mu say o ware be no ebone right yes but so nim say unim say say mo ankasa mo nyankopon na awo Bible no say eye bone dia adentina so obi ware o san manipa be ma na adwen foforo say san ko for ba foforo ho na say nyankopon na ma sa be ma na adwen minia e ma ne de kwatwempena ohima e kasaro ka na me pese me twe na no bibi so say de nyame de be ma ne biara no ope ne sara ti say nyame de we ma wa enye nyame na ma yire wo na enye nyame na ma kunu so ni musa de ya na yepe because say nyame na ma kunu ni yire pa anka be ma ware a kana dwen e be ka ne yire pe ba ko pe ho onkofo from hu biada papa ni ajiman be ma kukudro for no Debi obi out me decide ma ho tie what say manual na amumu use no se se manual na amumu use no manual de hwan mu use okay de tia me ajagraja me won ne fa because me metimi aware be say so many wives and family ho opa kan obeka bia me se me no bre kra na me sika ba me no dey start kra na me ko ware a uni to me okay uni to me ka che me se o me ma ware because respect be first life o se onka se oja ba no ne mo ware bi na aka ho o de ma papa ni enka o making the point me say what's the saying bonne ye ka se bonne a bonne ne say wa fa mu book ne mo de wi ankrofo sikadi ene bonne by pass o ma fo mo manual no ne de wi ankrofo sika dad ankrofo robbers and robbers all pastors all prophets they are robbers so up to the be patch no I'm robbers ya kronfo omunyina ya kronfo ene na ye bone okay by say
obi wari oba mienu miensa no enye boni o boni bi anim even sex say unu obi koda enye boni that's the reason why me catch you say bema bi no obi da na oba ne boni bi enya no just oba na ebe ifo because sex no oba de the way oba de bo ade no edie no edie no mesra ni tete ba ne be man hia mudie kan sa amaye edie no ankasa ba ne be man hia mudie se no ba ne be man hia mudie edie no ankasa adidi anasa den adidi aduane di anasa so ni obeda enye bone what had na say wo mo mpaso agudie enye bone so what them ye asemo tie say ye brofo kasa de ne kanya den me say enye bone what them me patch no opa obetimi ne ma ba say 100 kwada enye bone mama mo ne ma ne da nkasa because enye bone won wenye bone o e de ne dwamambo enye bone o so what me patch ma nia no nsi okay mama fa no to odi mama jawe no to some questions bi wo hod mama hu say ewu hia mama because people lo nsem we dey here nsem bi mama because tackle no okay akwa na e fa no kum chacha no enu din no ko nya fa ba kum chacha prophet kum chacha when is our prophet no wono a what find the meaning of prophet what the meaning of prophet you ka prophet Ghana your prophet oh you be say kum chacha prophet Ghana you need prophet but your prophet ni hwan wa Ghana kum chacha apu when is our prophet no kum chacha we a prophet you ka the prophet no be a prophet kum chacha can never be a prophet mami more the meaning of prophet obi awan wine spy by his image of worship. Yes. What I say? You know, beka asema asema besi dachi. Yeah. Bakum teta entimi nka de besi ochina da. Ultimate tene even a prophet is a person regarded as an inspired teacher or a proclaimer of the will of God. Which God are you talking about? God. The creator of heaven and earth. Anytime we say anytime crofo etima fa hu no bu ria crofo bebrebe no because omuri nyame ria crofo ade me ya say kumcha beka asem bi say boys any baby da no kumcha to baby da enye kro no kwa da bi o me say enye kro no na kumcha cha ebo crofo mba anko no asifie into odaso ya sorry oh yeah sorry chale crofo mo ko na sorry dey ya me ya o he oh yeah sorry pa kum chata na otibi di panyina tem se wajimi dabi o dabi alleged no odi papa panyina tem se wajimi for no e dey dabi o na sofo me say enti ni alleged me say kum chacha enye sofo oya robber okay totally big and robber or the bible omuba no book no or the bible book no me na me come to the reverend crofo what dey me patch na say no this is manfo sanya me omuja na yusu because say indeed say nyame wo ham pa sa omudi no omudi reverend crofo no ka nyame na ko on act so what dey me patch na say kum chacha first nyame do funny boy on tonentem kum chacha crofo first oya crofo second on your prophet ontimi ya prophet ja e wo me ni so ebi e wasase so nyina third onye sofo enti obi bia ko kum chacha sorry bia no onjai because o ria no o de kro no na ebo no ewia mo if say mo de mo mama small ayi over 30 minutes per ya me here 30 minutes per ma be reveal secret microphone secret sir be ba life with TV no so the secret of papa ni me na me come tro okay make I reveal mo secret nyina okay so enti kum chacha no me respect no so I respect papa penyini a e wo me respect no o mu se wanyiri che me mom de yeah me so respect no okay se onu no se nipa onu mu se ni nua jimi no sa jimi no so obi onu na je so onu so sabi wonu so ajimi men to sabi oh se mpon se wan fa sabi anka ho a eni kwan se yeso yes yo hu bayie no yo hu bayie no oye bayfo oh okay it is also obi ajimi a sa na so ajimi yes sabi bia ni ba bia okay so I say be patch na say mame ja na sem krapo be hu ni say oye sofo ntie say me ka na say bebre mame nka nanama McBrown ni sem na ode abeto no won say nipa de so won say fat e ba omu a yeah no why den wakoyi eno no nye bone enti
who since the Ben amount for started so mu yi fat. Mame chwa fat no. Yeah. Natural. Yeah. Okay, nice. Eno natural. You natural bi wo hono ma won. Utimi sa ne. Na se san kran ko be kan sansem we say. Na fu ai sinto o man krofo nka. There be. Now the second crack can say bone. Liposuction. Ana because me here mo man da diet bi so. Once na na ma so ehu na che. Nti ye man da diet bi so. So atad na say. Yeah. Nti diet no da so am ko. Ba o kire mu say okoyi fat no. Say fat so you cry. So when you fat cry still we send that some diet bi so. So atad me pa che. Definitely. What I say? By me adia kwa me A+ be ye no. Me na anya adwene. Liposuction is a surgical procedure to remove excess fat. Yes. And it involves surgery. Odi we excess fat. No. Before diet so. But diet na mo yes. And all the koye into or check up. Yeah. And the doctor can said that's the only way. Yeah. And this is the option now. Or the man on the choose yes. And a surgical procedure. Yeah, my papa need. Nana ma de na why no one. Wawari. The concept no a different of. Oh yes, I do we. So what I na say. It is the come A+ be ebe pa Moisha budong acho no. Me ne nya adwene. Oh. Because and say A+ etun to so good for mo Sunday ne ketrema fa etafre. What I say? It is also my Jimmy as I Jimmy don't farm on Kwan, but your mom say around. Omunina so jitum. Omro ma jiatum, but them in jintum because most of done the tone na you know kwano. Or the concept in the tone the koye sade no. Or they pay mema. Or they pay mema edin yeska. Yeah. So what I say? Some topic bi wa say and who say makeup that topic after we know and who say na makeup there. Oh, topic you are me very interested. All right, Papa ni me da say. Mami A+ there no. Okay. Me say A+1 or retrieve asem no kan no. Mountain teso nsan fa. Dabi. Okay. Mosha budong no utimi fa Mosha en compare na nama because na nama no oye ni business yan sika. Yeah. Mosha budong oni sika onye sika ni into no to ne you no koye no. Odi ko pay sika wo mema ho. So what that na say. But yeah me ya say yemu a yes shada enye worldly people no yes sika eni ade ma Mosha budong bo kwan ben so na mpani for the sika no de ma mo nya free fa mpani for ben me say eya sa store mu fa bi bra ne nkan bi asem sa eya mu fa celebrity bi te say na nado ebi te say baomia ebi te say mama ebi te say friend say chama untumi mo allegedly na Kennedy mo allegedly na uko your friend say senate for mpani for no horma omu CEO no na koko CEO omu no mo yes celebrate me pesa me come mo asem ofia sa because o hwes even sika say no mo si yo madwuma yie no adwuma yie ben oh hana ya adwuma yie o Ghana menim say no mo yo madwuma yie na president adwuma ben no mo yie o Ghana ya mo sika hwe taxes ayete a month utia no de ye ya kwan ne ade na yetima kwete senate be say 95,000 amani po akopɛ so ondi na so nya mfaso bi amfiri so ma papa ni me da say omu sika ye sika no de mamba no me da say mamenko boys ho na ye free ho na fe yakotie yaboafo nkrato ye ba na ye bia homa no na ye tiefo ene yahwefo nso Abba Michael said Jumadi live on Sompa TV, Sompa FM 93.1. Oko Facebook at Sompa TV Ghana, Sompa 93.1 and afe YouTube. Jumadi no live honum. Oh boy Siki. Yeah. Oh boy Siki. Yeah, do bibia si nyami shiro bibia. Wo tie Sompa free. Sompa TV. Na o tie Sompa free Sompa FM. Na enano emwa de pa enya agro enka radio so de any TV so nyansem nya na ede yeka yeah ena Ghana ha ye woni pa o ka asem a ye gini tum yeah eni woni pa bi o ka asem obi atum say we die over the bar so tiase me kasa Ghana fo tie enti me magana fo atie me media amanfo nim pa no wa mo enti de okan nipa bebre hu nipa koro o si o boy siki no
your friend boys no enti waka na mafo ya na ede enim me yeah nipa ka say nim steady we nipa wo ka say Ghana fo mpanyimfo so opese o mampanyin kofo tia nobody inside you ya o mampanyin kofo anya dey onte so Dada Santos enu na o mampanyin kofo do Dada Santos mpanyimfo do okay wo munim so atiase yeah onime nti wo ka asem no watra do ko o kan tra keke em said abre meje di say na wo ba jesmu jesmu ni ho e wo railways yeah wotra baby a nsuase ahyewfo no opposite wo no just more construction hon we no e wo ho no hall bi ho na ye programs wo ho pa ho na no preach okay etiam so wada railways hoda ono na da hoda wada hoda ntina dwi no aye railways so just here enuti enu wo susu sade no amame no okay me ye this year and obi anim enti say wo ka asema chem no wa ankani ya wa ho yeah ye wo fie ankasa eye adisifie ewo adum fe so hene dia obi anim enti say wo ye Ghana ni na wonima ukọ otumfo fie a ye be kire se fe so fo o mu fie esi adum sa stores ni ayi na ho ni nyina no aya adisifie fie no me ya sunani pi enya nchai me di akonwa me ye fe so hene tia me sai wo hene e wo bi kurom bibinti eni sa niema we nti ba bia ye tie nti ana ye sie ni akonwa no yeah so eti ye kasa ye nim ni ye ka wo ye sofo ana me ka kire se sofo de ni kwase sa asem we okay everyone numba essence se wo ka se asori ma no agimi na wo mu nim nyansa ana wo mu diskama asofo a na me ka se wan kan yi na de o kan ni de sei obuafu umuni ya odiku wako tire social media wo se me ma ba social media nti wo de we ma me akwaba boot for boot ai na wo social media no me no ho ana wo ho boys wo ho pa social media be to me Jimmy no de ma me no me chere se social media no me ya be to me Abra me gina screen so anasa me yetina TV so no GBC nkwan na ye TV me yakotena so ye concert no cre amum twa awa center no way kochira center be 40 to 50 years me say you ha amum twa edi ko GBC eyi ansa no mo dane akandra ma ne ho akra mo be ye yeah eti hodum no social media the whole did free bows any bad TV so ansana ye be beto tinta video ya mo sin na de mu yi me e ba ye nyina me te so me free so da na wo bokro no said ye enipa bi ka no asemu na me se me bamu a wa me ka asemu a ye nka yeah abotre sofu bia wo wi ase awaji correction wodi ni satu ni paso maye usei aya kronfo allegedly dia mi no me si sofu bia enti se wo ka se mi da railways na ma mo bra wo no abo bra no bo no he kum chacha asori masika na wa wia ana wo se wo di abobra correction mi wia bi da mi pega bo enkosi ho say ye cheda ana say mi ye ho adwuma da asori mamo afode ma oda jabi da mi bibia mi ye bia no mi ankasa adwuma din umfifire ena mi ye obia nim kumasi ase o boy sikise no te Ghana ha nyina obia nim se de mi sitie enkwasiafo ne agimifo a wo munim nyansa no abotre ana abeka o mu anu mu dimika
na wakofa the portmanteau no na ba che me portmanteau we de wom sa Jimmy for nya bi ni me o a wo be ka won samfo a na me matie kum chacha eye obi a muntie ne ye Ghana fo muntie kum chacha wabodam kum chacha o wabodam ebra no swano obodam adam no mu na okọ sofu bi ho sofu ni sade ade no mu ma no esuesu Bible oso wate ne ho sofu why a mad person hey nipa wabodam mad person hwe enipa no awot ohodo so ba nipa no obekasa onim nyansa ye de kasa why a kurasini why a john why a bobonya wonim di level a eye dey eko etini kasa akura no kasa ehunte obetre social media no kasa ehunte asori no a okoti ye no ne wo ye chie pefese agu asori na agu ne wo ye no chese agu esense sofu bia wonim nyansa bia ni ho a obechini social media oko wesu no abaha no abaha oko weni wana me baha no ti ha even at all ayu na mo frɛ no anadwo nkomo ne ade no say nwaman sɛb no unim sɛ okapa na ho wo ye bi sofu mu ya we che sɛ ye sofu sɛ o mbe kyerɛkyerɛ sorry man sɛ ne me sɛ adwuma ho no sɛ nka ade a me pa enka TV bi anka mete so obi afrɛ me saa all right yemre ninti awoi yenhwɛ de to aso ma min ka asɛm no na Ghana fo tie yi kum chacha dam no boy no dam de hin kra mi ga che se dam no abo enu na amna tie se abotino say professor kwesi o say yeah nia ohwe abodam fo so no ai ene na mi tie no okay osi budget ya abide de bre wo mu no ni nyina aba eju o ma hwe ya edai no won be dai on batutum na abodamfo ni nyina akofie wo ma ma bi akofie esanse no mo do ani 3 times a day tell you mati so batu e be ka kon beti so ba one way afa kura no e be jai kura ema panyin ba ko doctor ba ko so wo north side on your friend Thomas Dr. Thomas Anaba okay wonu di okasi su pi se be kakra ya hwe ya abodam for be ni ma bontin sa so for no pese o mu se eniema be ko ya ma so fo a omu jei kum chacha omu chiro no omu cheno na omu fred doctor no professor akwasies osai anaba no omu be hwe na dwirim se bibia ye cleaner esanse kum chacha bodama che but Ghana fo huni wa bodama jimi allegedly kasa kura wenim kasa kai obi asem bia no na no akosum obi asem bia no na no akosum wuso so a ye fomfo ya e ko yi wan ko bi da bi ene de ono aka jimi nko a wo be ka twem se magimi sebe okay ofu ka so ye jimi fo a ya nhwe ya obese mood enti mood de o say na che betinye ho na me ka me ka say kum cha cha bodam abai mi enchi no ye hwe na dwirim kum cha cha wo ye mad kum cha cha wo bodam asol for no wo ba wura kum cha cha dem bia wo bodam ayari fon kwa ne buo kum cha cha dem wo wura kum cha cha a wo si dai a wo so si fie wo nya ja na mi ni se ja pade all right say ye bokro no ja all right am robbers ye wo krom ha ye bo akotie ya bo afon krato wo meyi che yo wo ya am robbers ma tu wo do de ebe kire say na me woni minti wo tibi gadi wo pe bi a kire me all right abotre akwa jimi abotre kum chacha wo yo gai abotre ye fancy a na ye dane ye ho asemo me pacho se wamba Facebook Sompa TV Ghana na wamba YouTube Sompa TV a de akoso nyina no wo hwese ne boys na ni abre a enye easy wamba ntamo a be fa okun achi
What's a big question friend? Or boss a video no. Your video way out. What is to air? Sompa dia yeah. Big question boy. Oba we and born so no attempt the end. Yeah. I don't free kum chacha and kum big question catch and say. Me papa frame or so serew. Asem no kind. When you attempt. Enti paniche wo What else did he attempt you? Hey. Nipa we wani answer. Yankomra. Ye koti abo afon krat wo ye ba beto aso. Let's place a bet on this afternoon's game and this evening's action, bro. And 3 more tomorrow. Okay, remember, when I slow down, when I take a break, and I stop chasing losses and stick to my budget, that's when I'm going to have a lot more fun. So, let's place a bet on this afternoon's game. Bet responsibly. Regulated by the Gaming Commission of Ghana. No under 18. Terms and conditions apply. All right, yebesa mo bibia kwaba. Midi di Michael Donko ubetimi aframe school fees the Ghanas. Yeah, the first round of stories on aba. Sabre ye kwa homa so na yama yatiefo ene yahwefo nso aba na yatie o madwenche. Enti ubetimi afre 0551 931 931 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 0548 931 931 Yankwa Homano so hello good evening. Me ba cho wodi ni baby a ukasa free. Ebe ma kibidi. Free close. Me ba cho yeti o. Body was enya botre. Come tata on your software. Dem ka your software some times ago. Okoyira be duka Sompa hotel. In design ya man auto software. O so kema so an okawo. So ta omuse dum be bia ema amafo tu be he ni sare Sompa hotel but adimu a wo comedian obi etino men tv ono no after the way we fa can be na ulu wo you know nim de o man ko fam wo ka fa man ka je ko to se ni pam you we kan ka fa na so mu wan ka se bia ono be gina wo sa ono ba no be se buru fo ta alana me ko na ka se de ko mo wa na o je sa mo pa na ba sa ko pa so ma ba wo we obi who was obi etiu ana unda na so na on ko so na wa do the best is obey the we here no die na the sa ba ko popular. All right, yeah that's it. Hello me ba cho wodi ni baby a ukasa free me ka se bu ko me se te bu aka ni. All right, ye ti abu aka me ta cho me ko ajabraja de so. All right, so far ajabraja no prepare na wa kan Chama ajabraja de na me ka kakra ye ti o eno kwapa na o kasa o kama if you say neno yan ware ba you know me en sentina ama awade ho ayedi na wa you see can be say ware mi no even no kwa bi say na say nto betime the necessity the boy ka say le yire nkwa no ni no wo kwa and the waka who be say enyo kure na ta ku bi azem we there Paul woman or chirokoma e fokolon tufo no o se die customer fo no isusu wo awa de mu nie enie enye nyame asem eno na asofo ni digino e de converse asorofo no nti bye bye yedase yemfa frefo we hello me ba cho odini baby akasa free mbaje friend again kaza free free aje yeti o ya yeda masi yeda tifu ni nasi na kakra na kanyina ni se aje mantie tv no yesrewa why aha woni yenkasa. All right, aje antimi engine so ya yemfa ofrefo we hello me ba cho odini baby akasa free me ku ya fame ama yeti o me versa Sompa
Ama man tie TV no why tie me wo phone him why ama ye tie o. Okay. Program ni mu na obo ka say mema etumi ware the door. Yeah. Na me ni problem. The problem I want to say. Who be man no be ware me no. Na me hu say ope the door. Enti do do asaba ku mienu enai na de be ka me ho me ni problem. Na mo ware yen dakro. Ada say. On ware mu nyina dakro. Dakro. Oh, okay. Oni ye nyina nka ne enti ase. Ye ware dakro. Na wa ware me dakro ye dakro. Na ware me nko a na ahase de dakete so. Eche ya beda mpaso. For 5-10 years ye me the salary esi dan odo de I chop money arani fie. Na eche also kwa ware bia beka ho a enye gima. Oh, okay. Okay. Yeah, that's it, baby. Hello, me bacho, we didn't baby Alcasa free. Now, we did it say. All right, you too. Me bacho, man, TV, no, why? Yeah, that's it. Hello, me pacho, we didn't baby Alcasa free. Pacho, your friend Gambo, me casa free breakum. All right, Gambo, yet you. Me kakum chacha de ne kakra. Adoma kum chacha kan no. Nhunu se mfum so bia e wo mi san se Bible for Yesusui wan hye amanipa. Na na mini aba no so ka se so be ma o ware mi no a enye den a wonni nokre enchiru bi na da. Nyankopon kra mpo na wo boye nyina no okra bi se Israel for yen ono angasa ne ma. Nti Nyankopon kra wiase ya ewo mu no kra no wo mu a wo do mo pa o no ye nyina pepepe. Nti sa ware mu no sa wo ware a enye den a wo madu a enye den a bedo ba pa no nkyere se sabiu amamre ne hihye ne niema e wasa wo yema no no wonya ma no isan se obi ani asase so a owo mma onni no ne do baba ko pa wo menso so mu nyina ye ne ma ti se obema ware mienu enye den obedo ba ko pa no nkyere se oba na waware na ka ho no wanye wono so na yire nti ye mayen fa se obi asusu bibi e de amaye bo babu mu no enye de nyame akezan se to na nkasa kan ka no ma ye ti ase se enye onyankopon asem na mama ye ono ni nsusuye nti e ma no munya abotre na wo ye oni amaye na wo toto oni amaye aba ma bedo na se wo ye wo se wo nko anti wo ma no broken heart dia e ba sa wo nkasa wo ka ko fa bia be kan ho e ba sa na be hu se be ma no no so bo abra bo ya be ma bedo me da se yen so ye da se hello wo dini be bia Alcasa free. Hello udina so wo dini be bia Alcasa free. Mpa che na share the time. Okay, if you are the pie you. What's that free info? Me kasa ICT. I'm second. Okay. Me fa che de Adagreja. I can no me nyaade. E na de wa yo sponsor so no me nyaade. Oh. De ni sa wa re mi ni die. Doctor. Me ba ta yo mi ni de me ni mo nyaade ne kra. O so mo wari ba ku say. Even so wari mi ni. Ka me see me ho mfa me. Anansa me kon da. Anansa sai so no. Ye ni da say e dem me kon de na me send. O kon do de an. Ebi access. Let me the ebi access. Aha. Me say na me kon do. E na me kon no. E ti mi be next time. Say ti me kon da. Ebi abema na kwada ye 4.9 na do ni na do me na me ho de on pa no so. Eme kan pasan me ya. Din sa wa me ni de me pe me kwa me di. Okay. Ayo me ni de me mo nya agen. Ye better say, if you are the pa, ye da say. Hello me pacho, we didn't be Alcasa free. Be for your last caller.
Hello. Yeah, we didn't be our casa free. Your friend into me casa free. All right, it's your minia. It's your program, no. Now the way a manner, Mama, will be better TV mission. Now, hello. Yes, you. Yeah, the way a manner, Mama will be better TV mission. Now, Okasa, every year in the panel, every year we know. I don't think say fine because there are so many people who will see program and collaborate with. It is almost be quite my international say. No, that way now. I don't think it's fine. Two wrongs doesn't make a right. Yeah. Because man, look at 3.1. Fortunately to say, there's some working now. It doesn't depict with auditions. Oh, so the way manner will be better. You have to exercise some discretion. Okay. Too much. Yo. Yeah, that's CBB. Yeah, that's CBB. All right, Yemfa, your final caller. Hello, me pacho, didn't baby Alcasa free. Hello. Yeah, me pacho, didn't baby Alcasa free. Hello. Who didn't baby Alcasa free? Okay, I just you. Okay, Madam Massey. Yo, Madam Massey, Namishra. If I make a cassette Sancho. A J-Man TV, no, I yet why? Okay, Madam Namishra, no program. Kaka, Miss answer Bramo Dim Compono. Name topic I'm boss and more discussing, and I will be named the Enka. But later, no, and to host no Nanka. TV via the selling the nano say, Ubina Mafana, sorry, baby, on the messeremo. No, the topic in Cadia more discussing. And send a bear and so I nation, Yadin Padia Moyan and Sonabasa, one power will be the ambition because I hope say, the Mudim and Anadi and Kama Bassa Beboa. Can I be with the Bakasi become an was him? Panamon, so many years, Madaroma, my wife. You now, why the Bassa, the Modia but 9 years, you should be been for the Monsomoyan, the Damas. You, yes, so Yadamas say. Yeah, the phone in segment, no, ABC and Afia call your next round of stories, no, yam raining, no, ye bet you chasu kakra. Now, over the weekend, no, PSA Esther, ebe PMU, ewo, fiha, na Jumadia, ye general manager, ura tofia kwa, naminim Jumadia woody, no, Sompa drive, no, PSA Esther didn't send me to ja. I say my mother washed plates at the chop bar to put food on the table, and I are wholesome. Yango tie nsɛm a PSA Star editu dwa wabra oba na menim dwumadi ni so ai oba tan okutam onanya o se me man abrobo be sai wa akurase ha entima me nkokuma sam nkope bibi nya se de be ya me man no ebrabo zato nsu a wo batampa oba ye no obedu ye no obetena ma me bi ntem ma me kwanche nya me nhira no okay oba ye be odi ne keta se ya woda ye na ekonya adwuma ma no twoba nchansi sika se ya na obenya tofia kwa onya sika kakra koton kosua ya no kosua crate ni nyina kwa ne boys en nti abrabo no na eye den me wie school man ka bi kura nsemu da se me nim se ye wo ba bi se me beto school so me be ko SS tabi because obi ani ho wode obeko me na all right enti na o chechem se ne abrabo no eye den empo na oni ani da so ohwe ba bi a na mpempenso nyankopon ede na bedru ya na che se ede ne pa wo san to aso di nsemi to dwa wo say you have the power to change your destiny as a child of God nyankopon ba wo yankunimdifo wo yohene wo ye dehye nso ka ho enti ani kwanse adehye ne yetena se masabi nkwa no agi ye japade free ensa yenko tie nsamo a PSA Star ede to dwa biem se mu anka moye ahiafo no me maba be fam hia ama mo adane abeya adefo na chade apa ne de ye peso free haja ne nchen ewade wode ne pa ema ne ma won fa ne pa nka me ne ma nti se yedie bi wo wo se mitumi hunu bi e wate asefo asase so na nso me hunu se da bi asabre ne do so dodo ene ma nko yi wo de tare na why wo pa makora na te I was say baby David ko wo ba no obeto satan fo be fa ne japade nyina akọ okay je wa bra pa nyina atamfo na fa ni nyina akọ na yire ne ma na japade nyina it bible otena asusui kopim se wa nya hoden amfa nsu bi wow edrum ne bia ye bremu no
yɛtimi so yɛnka hwee kora nkyerɛ wurade yɛyere yɛhu sua kɛkɛ a yɛnka hwee it Bible say David yie wenum nyina bi no hu sɛ da bia afei me ya mistake e was say ne kwa wurade anim it was just of tade say bi say wurade sɛ menyɛ den ɛna wurade ka kyɛn sɛ wonti dɔm no na wɔbɛto wɔn na Bible say wɔkɔti dɔm no kɔto wɔn sɛ agyapade a wɔfa yɛ nyinaa wɔte ho a wɔgoro ho kɛkɛ nyamema ɛnɛma pa wurade dia ma yɛn ɛyɛ dia oh ɛyɛ dia and because of say nyankopɔn na dia ma wonti no Satan has no power over it so one fan near dia mawura ha kwaje wade ekuta na wogoro ho na all right enti dia waka nyina ne se ene no o de tare na wai anamon bi wa wutu a eden pa obi wa oya de na enye ya na ba mobu nanso ne nyina mu no e wo so opim ko wanim na o de vim o de ane eden pa eje wade a e o de afisa o ya de hye eni kwan se o tena sema enkwa ebefa de hye ade enti PCS ta ensam kakra odi tu dwa abra na woni tofia kwa etwetwe nkomo wo na menim dwumadie so eno no na Satawale edinsem bia ba ede afa eye Felix Afenajan wa abra na wo mo ye presentation wo AS Roma abrante ne ho na osina kan na wa abra mo ye presentation no Satawale nyum eye on God eno ena ye nyum a nse players ye bold ni na nyum a opani abama na Afenajan ehwehwe mu ano Satawale nyum on God eno eno timidi ye ni presentation ani nyina no na akoye enigese magana nyina ene Satawale na Saturday nsema tudwa ada brante na se ohunu bi da empo ye benya Michaelasian any players akese bebri na wohunu se player bi de Ghana ni ekra nwom aye ni presentation na de brante na no na ni ajepa yenkwahwe na yentie senia na presentation no esi eko 4 Afena Guillaume na Chezeway very very wonderful ebin sida na amashata ni ajepa wo hwe over and I say in front of over 60,000 fans and wo mo ana wo mo hwe dwumadie no worldwide na chese very very serious Satawale ede aseda kese ama abrante no se wa hyenen munyampa na ene ensemi baya na chese wabra oboysiki eka nsem kakra edefa afiaso asenega ho enye ononko afiaso asenega ne ba Tracy Boache aware no oso hunu say ayefro no de akwete ye contract marriage bi no na saa nsem yi uhwa ankoye Tracy ene ne maame afiaso asenega sankrofo mienu so emre bi na chese wo mu nka kra wo na enam so ma afiaso asenega edinsem bi aba yenti eno nso boys eya wo go juju teeth whitening e kon ne nana aware oti wo se bidi ko ya esa wo ye mo ba wo ya ware e ko je mo 1 million abe ye ndem ya mi a wo tu de kan start e mo na wie ye 100 Ghana papa pedi ni we akwara ya ena se je na ara na mo ne se pa cha sa ko la fo onko ye oh boy je we kwa si apo ni bo e pe no all right enti afiasos nega de senka Ghana ha ye chiche minister sanka atemdidie minister eno ene ye de be ma no oba no na no eya otimi ka asema eye te se asem ye nokre pepepe so na chese ni nyina no eye wono anadwene mu ensem enti second round of stories no enie mamene papa ni ajiman enshase papa ni me o se na o so ti ai se wadwa aden obi bia se obi e chere na adwene ana all right yenko second batch we ni de ye be isu be 3 minutes I think say efia be chere na adwene yeah by your friend say
me de bia me can say na me starting free fufufunu na ehwan onim fufufunu Dabi me nim fufufunu go ahead fufufunu fufufunu fufu aya wa ade ache so ana say ade ache so be 1,000 because me intimi gogo ahwe say gogo he say fufufunu say ehwan ya oko YouTube na search for fufufunu be hu nipa kro fufufunu 3.1 ya ade bia me can say this particular lady won okay on find that say Emma delay me na make am chiro Dolores from Paul Manson edinu na aboa no because that din efiahwa snega no enye ono ni din o ni din e da adaka mpai fufufunu yes anka na me nim say e ba beka no answer anka me ye ni production kakra bi na ka o hwe ni previous pictures to these pictures and I think MC ombenya bi ama na MC afo betmenya pa ko to we no so mame ombenya bi na ka o hwe ni previous pictures not heard this picture delay aboa ni papa okay hey Messi de bion fa ndasema delay utimi gina ho edi obi atem say onko ne say white na o kata ho ne say de me hwe I say ha de na ye de na ye why no good why de good say apro anything na odin I say anything wa tu no de gold ahye ho no me I say me hu ni say gold o say me say em say wona hu ni ye me say me good eye me de ma hu ni ye ne say na pro okay it wa tu oye hwe anya yie nti watu afi ho bi ahye ho okay what had na say yeah eti delay na aboa no ama ene wa be shine ka ne wa efe kakra bi mpo kakra bi metima ma ne be 2% 100 me man 2% papa ni ajemai me kan no krepa ne ho efe no ne ho efe 2% out of 100 na efe aho efe fufufuru no efe na fufufuru o ho nya fe papa 70 years plus hwe ni nimo de ti wo hwe na ho ofe wo yo ba no krap no wo opa me yem pa mo 2 pictures ngo na hwe 70 plus what else 70 plus nipa eno oba wo mi calculate ni age beto ma de be say maybe 33 34 years undru ba bia ye Efias was nigga 30 undru ba bia ye omombra me kire be munyo musika ni free. Where do they get the money from? Me share story ni sa obedi na tem say oye like oni baby da on oye like story one body nyina anchire telefone no me share ni nyina o say boys ni baby da na oro bebo no na oro 100 de ko me take the story bia wa ha ono nkwa story am take 3 minutes no afia nkwa me say sa fufufuru girl no munyi sa fufufuru girl mo before and after previous picture am to mam na mo hwe ade and I said delay aboa no atuma nya wig bi na wig ni crash ni cry papa de Brazilian hair apu masa TV so wig o TV so wig say na sound be say me to yo TV uton wig na sound be say me to nwi hey papa ni ajman enwi na we say ya nwi mpa he ne sina pro e na watu e na ode say enye gold papa kra fake gold who say black gold enye fe black gold enye red na ga onim he sin e bo ho no I say black brown gold social media no mo omri dey attempt too much what had not say 70 years plus obetima your papa age mate ono on Miss Nature bless boys say in such a way so be a person can want them what I say because nature anya bon you one man who ye fair 70 years plus who na wasajini din aka ho ogina ne na so eto be a person din attempt keke na ofufufunu we ba be di papa panyini atem say o china ba hwe no na enya bia wetima hwe papa ina ba hwe obi papa sa etire be because on fund ase emfa ma delay ma boa na ama ni din so asa hita san ka ho pictures ni bi ne picture we put there kakra hwe ne inside ho we say ho na say say tutu etimu some of where one of the brown gold ni say brown gold ni bi na show tutu na na we no no ade abesho na ayam yasaminu yenuam penifo di bi so no etimi di sika ko magel we etimi di ye property no be kaso bi ni property na say na adwuma oye adwuma papa ben hey obeto acha me efiahwa adwuma oye because efiahwa akrapo na me refer to delay obetimi achira me your friend say fufufu na adwuma oye say adwuma papa ben pa da fufufu oye say oye media personality why radio so adwuma radio ben na oye radio ben obebri na radio na etwanika
Oh yeah. Na sa sister red no na me ya adwuma ho. Sa sister red na me ya adwuma ho muntua. Me mpese me boni me mpese muntua. Sa me free on ma be say me free on ma one month me hu say obe start here ni Conti police so say dey no. Omuntua hu opa bi so bia wa ya adwuma ho bia pe obe ka kire o. Asa me ka kire o. Omuntua. All right. Onya hwe free o. Ba be onya sky free no. Mumbisa mpanifo no. Mpanifo ben. Mumbisa mo. Me da me mbo panyi bia di ni. Ado mo chiche mpanifo bi chiche ska na. Na wo hwe oba we krapo na. Me mbo se bi. Na ne bia. Obi ni ne bia onti metra social media nka se obi ni me ai BBC. Okoka se papa ayi aye na yi no. Masa. Wani bia, obi na ne bia won nimude no. Omba meka sa. That's all person say fear as nigga unanimie. Oh, nanimie ye. Na ne bia ko be di papa panyi atem say. Oh, okay. Okay. Fufufunu. Shall kasa yie. Me de Manuel Simin kasa biom. All right. You better papa ni ase. Ba me nko wayo ho. Na yenguti ono so na dwenche. Yo school me da sepa me ko aya PSC esta. Okay. Say Brimpombia e wona sase. Yeah. Yina ye wa sase kase kan sase ato a so bepe bucket so esua. Na ni nyina mu na ye de na se amanyame. Se de opese wabrabo ya na so pese okodu wabrabo mu no. O de tunyame animu a nyame bo mo nsa timi ka ho. But aya na ye hu se emmemu maye no. Enyama kasia obaka bia na sabre no nnu ho. Sompa 93.1. Oni meja no. Uties ni nsama o kan o ma me frɛ obi enu no frɛ kuma se nyina frɛ krase. Ana ye ma me mo bebo bra. Sa ntino na me de odo hutu so sa the Bible kan o sa di nyina di buwa o. Na wie uye. Eje ne se wo hwɛ kwan na o mutie first no. Na nyame apagya o mu se no otime be kan yi nyame aya. Waya de pa sanse ye wo papa pani bi wo man mu han mo so ne wo hunu yanda na da no ho kire no ye da de ka se ye wo frɛ mi de ka bofro ebre no anti o tie dia ene papa ben no no me hwehwa mehu mehu okay afren so meba afani jan Felix afani jan in fact sana me pebo ina sema ene me de 20% asaka ho 50% aka ho yeah kase wa mama ni anji ankasa enye izo the whole of Italy Rome AS Roma enye izo yeah kase wa mashata wala feel proud ankasa me akwa me feel proud of mashata yeah in fact foreigners no mujina ho yeah na ga shata wala nyu ne nim enyo bia ko nim shata wala dabi ana boy ne so anye hwehwe ni mu anko ka so musician ana ho anwan but one for bia se shata minim so ba shata wo boni sikatu serious shata so de won ze ni show pe sikatu ni ade no se wo chichi sikakufu na watu abo no fine no fire na ukwa kudi okay because the why no in fact we promote no promotion ay big serious and what you na the way na mo no chekina obi e ko pressure tawali e kira kwan no cre and the moment of go tawali nyum bia why bia no obetie what you say nti betimi nso sama no market more yeah why de pa e ba se nso anyame be sha no afre ni bo no bonse no ohunu bi kan no okọ animu oti nchen a wonti ase yeah so as wotimi promote obi a nyame nso be promote no amena ko no dia me de minsam be sie ya meda su bebre ma membra dachi hima ho dachi ma mayenti wa dwenche school fees me da so pa asibolango se yanya ne den why no asibolango na asibolango na toto ono o se yanya ne den tira ya me feel tornado no o se asibolango asibolango say me o se asibolanga na asibolanga no kan se kire se ne wa be hwe o kire udi na tem o so o chi na obehwe no obawo hwan
obehwe no no bet ma jana ni mu de the way odina no ka obehwe no kra ya wo boys obet ma jana ni mu de opa on wa de won anim no on tutu bibia bibi titare nanim when eyelashes na won no two wig no okay o don share wig no ne fa boys nyina even though you ba ne fa omu mienu nyina o na ye nhwe say bia me di me yonko ba te but the oye no enye okay wona say why ye din kakra nti ye show respect kakra na hwe nkwata se ma wudi di na tel o papa ti ase na obi di papa atem a ke be ya wo de o papa free mu nti say de why dwen say o ye de wo pe bia nti obi papa kra na wo twa bo no na ye kase jenani na ne nko a obeti mi mu so ye comedian it on na se me fa nya asem bia o comedian we won ya no na se ni kwa se di ko buku okay o ye comedian ena boy no Felix afenejan hey ma feeling ni papa o ware ana on ware okay nka den o da bi se o chere na den o bisa na mi pana wo bia men ko rape no on ware akra kete oh ni 19 19 den se wani 19 zo sa o sa say na o nche no on pe sugar bomb oh da bi doctor so 18 oh da on pe sugar bomb that's him now 18 say sugar that is for nefa and kitten na me say me fa pe kitwa on pe ebia na ohun me o pe hey why adie what Ghana on God oh okay eya me de pan sa anyom no no nyom wa bo nyina sa anyom ne nyom a metie bia na mani age pan ekiki me ankasa nyom ne ye de back ono so why adie e na PCS asem na wo kan no ye se bebia wadui ode asede ma ne maame sanya ne maame na ebu ana bebia wadui de eye se otimi akai ne maame ne bebre ti wi so mo nkai o maame omu nyom maame ko mo de bo bebo mu bi mu kra ba so mo be maame bio sa o ka sa asompa ya na nya bi wa minim mrata hini show ni so ya nya ge bu ha onya ne maame anko obebo na kutu ne prayer free station ne maame ni magu ase ni maame ni magu ase and is a such person there need e mane maame a e wo so obi esua no ye bi so maame aye oboni se den kra na oyo maame all right meda say yanko boys 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 enipa bebre so wo mu mistake wo mu yeri say wo mu nim obi a no mu na kwa wo mfoyimu a na de wo mu pe bi o ma bi o ma no no ma hede o maka no maka afia so as nega onim mi da just one day na me ni ko twa sini okay sini am ni ko twa so wa he pant wanya den no on pant one day abe na sini hey I don't know who's on pant what did you do the managing video no a e be to so no ma reply but mo ma nya reply no ma bona packet ya hu so wa bona packet but na e pese ya tibibi free wa wo ba bona packet dada pant na no me bibia me ma na wie na dia wo me say slow what him slow minim slow pa yeah o chesi ni bi e wo pankro no be 8 years 10 years back no frame me mam ko twa bi tina me yire ni a kire okay ana me ba ni wo ma na me ma ni wo no me ye fast say 4 na oka ho ma no ho oka me ma no ho eh wo ba ye no wa num cocaine sama wo nye di pampo cocaine ya cocaine o eh aya na mi bisai sabo na di no akasa tesia ensuo na wanom ama aye ya na cocaine wa num cocaine sa no otifom ninti esen kra ni tire konyo na bi gina ho otifom esanse otimi nya dai ana ukọ wani mu ko hwe no da bi o na ba bi o tie ofesi me ei atari ase no me see ei no obi amutwa sini na oya uba na uyi wani preocupa na so hwe me ni nya jimi fo me nyani ei boys sani wanyem no me chei adi tu mi tim de to wache da chi bia kura wei obaba ba kame na obeka wa me see na
ni twegu ho hey boys abutre mini ni twasi ni say sabe abutre na rumo na koko wo so ana enwi kasa wayo o twetwe ba wo me see me kasa wa na o twetwe nsem mi ba what you say eti say wonim obi sabe unse juma die nkura so tie nti ya na nsem no wo si na wo wu na anu ya no odi kapre wo yare ye kura no ana obetab no koye ana de ko jijiska me si owo mi ono na tam otam hwan ko he ne papa ne papa odene ko hospital na okay no odi dada damasi dada damasi so hu oni me bibia me si owo mi yeskani sadia wa yo wuti wa wo kan me hunu hia da hia pa no me hunu bi da me so nyina me ye promoter am hard band de nam man ko hia man hunu hia da me say be ma ne ho akere ne me hunu bi da be si de asima me kan obi aso nim ukom krom o nim ukokro from a ho na mte kro from for be ka akere wo wa yo si ya me ba o te kro from kro from obi a be ka akere wo me hunu hia da aso mo ehunu se wo kanya sasam bie wo madwiri mu a na on pese o mu kasa tia o pese o mu kasa bi yemu ya obi a me hye buom mi da bia me tie fidie so ena me tie akira me te baabi ade a chidwara me te baabi so just here enti sa wo ye wadwi se wo be kasa tia me a me me fire more than the wo ye wo fia so tire ga ekanipa me di wa makum chacha so nwaro amadan fo bienu mo nware odo munya anyu bi obuto say odo nya ni nware wana to say anyu no amadan fo bienu munya na mo nware kum chacha di we afia so tire ga eso mo nware no mu ja abadam sem na obudi no ga na ha wankaza wakọ mabum obu bienu obi a oba ye wrofu bia no be su ja guru su say jimi na obu jimi ga na ha be stop wo mo yes raw dia wo hobi o ye we say dia man ka bi PSC star nya PSC afinaja no ajaguraja no man ka bi se eno so de dia wo ni say wo si awade dia no wo say awade very 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 necessary okay miss your woman no was candy o ware makomako 9 enkono minya hie ni ba me yiri ya mienu na nsia ne ba ku firim me yiri ya mienu to de ba ku be shema na minni ba bia me ware enanu ya na me ka sem bi be si be ma wo te sing ni wurum kura menya den enware metra sing ni wurum nu be ma wo ni nya sa bia enware metra sing ni wurum so ya dia on pese be ware bia na ye ni be fia che se be ma wo di nya sa se wi bra to wo nsi fie kura wo ba ware a haida mo ba no na mu nyina mu nkotinam enu ti na mu jaja man rough ene ti sing room wo mu na jaja man rough no be ma bia wo ware kwan ben so no mo fa ejaja man sa enye siesie ne huye e wo dem oba bi asoso so no kwa ofia majority nyina sa no mo ye eti se wo that's onya ne privacy dia otimi to ne bo siesie ne okay so just here eti se wo ni oba wo dem akonwa no wudi si ho wudi se bibia de na kwam wo ba ko afa na ne ba be fa we ato ha mi nyina ha bi me me ti sing room ne kwa se me ne o matna me pesa me kire se wo ti sing room a obetuma forget no prano no ko na ba wade dia be prano before I woke up one say me ye ho ade say wunya dai ba ko mo ba no a wo ware ni wie ade ne ko tira da mu entina on ka say ma ware oba na me na ko tira efia nkrofoti mu me ne te da ba ko enya sa o be prano esa se me no mi swa no ma hu sa ade bi ma anya bi okay me no oba antina da ba ko dimi me no oba ko atimi na ma de anchi me ba ho no bedi wadam ko sabe sa enne de etini me bi wodum a obi ka eye ne kwan so pepepe no ka no so ene o mo mutimi wale mienu no emma ene o kasa no modu emma bebre o mutimi wale mienu utimi wale mienu a fa uyirachi utimi wale mienu a fa uyirachi boni be na uyire dia ye wa wo ko fa so fa na chi wa nya obodi o why your body oh fanachi because I am mudi brofu bi abese o mo say o chiti o chiti doctors dachi him aso bisa so say o yere so fa o chi me ba
Say what the cheating no omo kan papa ni tie o. Tie ni e pa na kira obi ka se kire ni mu a wa kire ni mu ye. Say oba e ka se wa fe na chinti wa cheating no a wo boa. Awade so ntimi wale me nu ntimi wale me sa. Ntimi wale 90 say de nkramofo de no a. So atiase. Fa yire chi. Na better no baby. Wo yire wo a. Confirm bravo for the ntra hwa. Ne china no ababa. So atiase. All right. Chiti no any say. Say wo be so chiti obi a. Enu ni oba. Wa ware no. Na wo kofa na chi no. Na wo ko oba no wo fa na chi no akọ ho no. Baby akọ enu akọfa oba ne 3 rounds. Over 3 rounds oba we the wa. Wa be fan one. Enya no no cheating. Anu ni friend say what cheating oba no. Anu ni cheating no. Tie mu ye. All right. All right. All right. Ajobre. Yem ready nti. That's him man. Yem ready nti. Dabi enya na ye cheating. Say anu na ye na ye cheating no. Cheating ni say. Me wa ware me. Tie wa ware me mete ha. Me fa wachi. Me nko be ma bia ho. Nko na me hu. Na wo de wa kwa fa bi. Say what cheating because I need to fa bia ka me ho. Me na me bra. I need to na kwa. Na so e be ma. Me na me bra. Na so e be ma. Be ma de on me de metie mu. Be ma Eye cheating. Also be there. Me de metie mu. Eye cheating because I cheating o me so. So me say be ma entimi for baba akope. So nim sa. Adentia. Because ana nature no. Why should it be so? Nature it is saying. Sanity. Me ware. Mama ware. All right. All right. Yen fansia. Yen dane yen quickly na yen kotie yabo afon krato ye ba. Na ya ma atiefo ne ahwefo nso abam. They'll play a high press to force the mistakes. They'll dominate the aerial ball. They too tall. We'll handle the pressure and smash them on the break. The number 9 has scored in their last 5 games. The passing will be quick, decisive, precisely. There will be drama in the dying minutes. This match will mean more than 3 points. They will have the home ground advantage. This is why I bet. This is why I bet. This is why I bet. Betway. This advertisement has been vetted and approved by the Gaming Commission of Ghana. All right, quickly, Yankwa Homano, so 0551 931 0548 931 Hello. Hello. Maybe I wouldn't be able to free. If I show me Diana Killer Kumate. Killer you. Killer you. Papa, precious nigga, and some good chacha, although one tower when somebody. Don't be no more. Come back to I'm not on side the cat. I want to walk on. I want to make your voice for free back. I'm no more. Somebody I'm going to move no more to comedy so we are fair part one never start here. Oh, I crack it again. I would try. Young fan scholar, name messages, no, Bygone Latus Doku, or say watching you live from Accra, Smart Aluminium Works and Designs. Hello, me bacho, would you be a free? Yes, I'm Ben, because I'm free second. Okay, Ben, yet you. But program now, hey, nice, but I gave you a home. I say, Mamma, what I want to motion ye. I have a penny, Nasama or Cano. Free Imra or started programming now. So, look in a bien, you ma. So, yeah, but I say, for me, answer another for mother. Wow, nothing more kind now. I follow Kwana or follow Nipel. Nipel, I didn't so, yeah. I said, what you say, Janifano or Kayano. Or you pay Nipa, Nina Bunu. Nina. And since I give you only so, yes, so I think we look at and say, the cat I do or ya or Caswa, or she is here, what be a pain in identity. I use Siano. In this assembly, maybe to be an Alcanza. Oh, Sabia. Not try to say, I did ya, and go right in an enemy year. I guess I think so. Go to Sanamon. Yes, you say. Charles Marfo say watching you live inside in Suta Atria. Hello, me bacho didn't baby Akazafri. Hey, hot program, pal. And agro. If I tell you, only I can try now, or gas over you, Kumasi Hanana. Hey, Keadu.
Care do yet you? Oh, Jamaica, papa. A boy ski, papa, Michel, not many a penny away using so my mention no pay. Weapon, you know, Mate papa. And Eddie Sophia. Hey, General now of your house. General. Fantastic in this correction. Have read Jerry. Oh, you bruta. Page a few more there. Is that the Wajida? Banta the Pamadia, Obua. Yeah. Now, papa, no cremo, me papa. Oh, boyski, no cremo yet go, papa. Yet go, papa. Won't be a fair, say, you know. Many about Kubaka, papa. Yes, may seem quadano. Why? Miss Row. Said you see, is your no. Who didn't call an chia? One share, a becker clan, a better hardly. Why? Okay. Or don't at the door now, young fun one. Why? Yamin come hope. All right. Hello. Hello. Maybe last caller, we didn't be a casa free. All right. Who didn't say? Bismarck. All right. Bismarck, it's you. Hello, Bismarck. Bismarck, man, TV, no, I hear you, Bismarck. Nyempese me kasa fa hon kakra. Aware ne de no. All right. Yes, 1 Corinthians chapter 7 verse number 1. 1 Corinthians chapter 7 verse number 1 to 6. Yet you. Wo say eye ton no osusu ade wo awade ho. Na de mekwe mo ho no. Eye ma onipa se onfa ne ho nka oba. Verse number 2. Na ajamamunti Obenma bienya onwa ne yere na oba bienya onwa ne kunu. Verse number 3. Okunu ma oyere de ese na oyere nso ma okunu saa. Verse number 4. Oyere ni onwa ni pebia no sutumi. Nemu okunu saa nso na okunu onwara saa nso na okunu enni onwa ni pebia sutumi. Nemu oyere. Momfa mo ho enkame kamo mo ho. Yemre. Ene so se obetena ho ebere kakra. Na motum ho asi ho ama empaibo na afei masan asi mu bio na obonsam amfa mo ho na mo mmere no so anso ma verse number 6 ana asano na yedie ne kano okwan from na enye oseso yeah enti aware mienu Paul so say wo kano okwan from mo okay English na all right yemre nti yede besi papa ni chia nipa mienu 10 times no enko okay and ahwefo ne atifo se me ko asha na mo fa ncheme okay and na beef day and na nkata na beef day say beef ne ba dia o de be si